mislio da uzme Mladino prezime, nije? Ja sve čekam. Ja sve čekam, hoćemo li da jednog graniči, međutim nije, nema. Nemoj uzimati Mladino, to je možda za 60% hrvatskog prezime. Ti ćeš kod Tuđmana. Znate što bih vas molila? Mi smo, nakon sklapanja braka, mi ćemo prirediti zapisnik o sklapanju braka koji ćemo dostaviti matičnim uredima u Jugoslaviji. Ukoliko hoćete da potpišete ovaj zapisnik sada, da ne dolazite još jednom samo zbog toga da bi potpisali zapisnik nakon sklapanja braka. Ovdje su podaci vaši za buduću suprugu i podaci o kumovima. To ćemo dostaviti matičnim uredima za Loznicu odmah, a za Prijedor kad bude se stekli uslovi. To će negde verovatno biti u Srpskoj Republici ili Republici Srpskoj, kako hoćete. Ovdje je ženik, ovdje ćete vi potpisati. Da. Videla sam jedan izvod juče i piše Savez srpskih zemalja Bosne i Hercegovine. Novi izvod iz matične knjige rođenih. Ne, sad ćeš devačko prezime. To mi da vidimo kako je mlada koja je prezime bolje uvešpala.